Короче, bir жерге келдик. Мен өзү негизи трамес алып алгам да, слабый. Кимден ким алатын болсо байкап коюп алам. Мен эме алып алгам. Бензин. Мен тетинди тарта алабы, тарта албайбы азыр ойлонуп атам. Сараковканы коёт азыр. 10.000 pound da. 10.000 pound'un bilmiyorum kança ton olup kalat, 10.000 pound ayçtı da. Dostlar, Sarakovka konteyner. Çıkış gerek. Çıkış man dokumentini alıp geçiş gerek. Bayağı da bıl çekler. Hop. Qanday olib qoldim o? Sarakovka bıl silib o'tirdi da. Bazarda men birinchi olib chiqdi o'tam. Sarakovka konteyner. Dokumentini olib ketayın endi. O tartat hemen. Karakola. Şunday. Tart dokumentini alıp çıkayım yani. Buna gideyim. Dokumentini alayım. 350 mayıl var at. $1.100 төлөп турат ишига. Кандай дейсиң ошо? Такты азбы. Paperwork? Yeah, I'm on it. Uh-huh. I'm on it, dog. Breaking up. Yeah. Dokumentlerini alıp gideyiz. Buyursa. Kofe, Sofya, bütün narsesi bakın. Geçim gelmeyle işte ki. 13.9 deydi. Satma. Men konteyner жүктөп көргөн өсүндө окшумчу. Билбейм. Значит, өтөт экем да. Караңгы калып кетпесе да. Бияк өзүнчө эле эмедей ужас кинодо дейт кой. Ушундай жерге паркингге келдим. Жана жүктөгөн контейнерди алып келдим. Мындай контейнерлер түшүрө турган жерге. Эртең түшүрө турган болду. Жерде эч ким жок го. Жалгыз мен о жактан шамал болуп бир башкача жалбырактар мына шыр деп келип атса жана бул жакта туалет кылып атсам шыр деп мондай жалбырактар молор. Оны шырылдайт экен.
үйіліп тұрғаншы чочуп кеттім ғой. Ушундай жер могу жака түшөт экен. Ушул жактан контейнерлерден алып келдик да биз. Мындай пустой контейнер. Ушундай контейнер. Сороковка. Все, ушул жерге уктамай эми азыр. Эшик суук. Ушундай туугандар. Макул. Мен жатайын. Жакшы тургула силер дагы. Көрүшкөнчө. Сак саламатта калгыла. Катталган унутпагыла деп эле. Жүктап келдим буюрса. Опоң эле монтуп алып кеттим. İşte girer men сразу кайрылат экен тегенсе. Кайрылат экен. Катнап кеткен азыр. Паркингде уктап атсам. Машина жеңилдей түштү го сразу. Чыргап калды işte. Все, качайын. Thank you da koydum. Kututsam gelip kaldık geçe. Parkingde jatıp tutsam, şu maçtan boşalt bereyim mi deydi. Davay degen oyuncu ile. Gettim de son oyuncu. Haydayın maçtan. Çırgap kalmış herif maçtan cepçikli olup. Maçtan şey kayıp okulun. 10.000 pound da usul. 4.500 kilogramda. Sonra Amazon'da dükkanı, oy trailerler. Şundan çıkıp koyayım aylan.